person or thing mong lanwayo no te hadap arnaun. Less person thing animal idea have such. Reflexive pronouns هغه وخت استعمالي کی چې کله subject او object هغه یو شخصي. لکه مثال زوایم چې زه د علي سره مرسته کوم. دلته مرسته کوون کې زه شوم او object علي شو بل څوک شو. کله چې subject هم زیم او object هم زیم د بزان لپاره object pronoun پر ځای باندې reflexive pronoun use کیږي. لکه مثال زه خپل ځان سره مرسته کوم. اوس دلته subject هم زه شوم او object هم زه شوم. مرسته څوک کوي؟ زه. چا سره کوم؟ خپل ځان سره. د subject او object هغه یو نفرو. دلته به بیا object pronoun نه use کیږي. د object pronoun پر ځای باندې ما reflexive pronoun use کیږي. بس همدغه concept دی. Simply چې کله subject او object هغه same شخص وي. هغه څه چې subject دی دا به object هم دی. دواړه په هغه جمله کې. نو بیا instead of using object pronouns we use reflexive pronouns. جوړاو به څنګه؟ We use reflexive pronouns from possessive adjectives and possessive pronouns. For first person and second person, we use it from possessive adjectives. د لومړني او دوهم شخص لپاره د متکلم او مخاطب لپاره د possessive adjective نه جوړو. Possessive adjective my ځان لپاره، our ځان لپاره او your مخاطب لپاره. دا درې دي. First person, second person لپاره د possessive adjective نه جوړیږي. Plus self که جمع selves. Third person لپاره د object pronouns نه use کیږي. Third person he the object pronoun him the. Possessive adjective نه استعمالو. Object pronoun plus self or selves. Him, her, it, and them. Third person لپاره third person چې دی he, she, it او they subject pronouns. خدا به موږ د object pronouns نه جوړو. د he پر subject pronoun him, object pronoun she لپاره her, it لپاره خپل it او they لپاره them. Object pronouns سره به self کلمه استعمال کو. My plus self. So the reflexive pronoun is myself. Our plus selves because it is plural. So ourselves. Your plus self or selves. Yes, مخاطب یو نفری. Yourself, مخاطب دیر نفری. Yourselves. Yourselves. Him plus self. Himself. Her plus self. Herself. It plus self. Itself. Them plus selves. Zaka plural de hamish. Them. Selves ورسره وایو. Themselves. نو معنا their selves کلمه نشتا. Their selves څه به څه وایو؟ Themselves. ځکه third person د third person لپاره possessive adjective نه استعمالو their them استعمالو. نو themselves صحیح دي او their selves غلط دي. their selves بنوایي. وستا امر کې چا باندې امر نو امریه جمله کې همیش سبجیکټ څه دی؟ یو دی. نو په امریه جمله کې چې کله دا نفر باندې تامر کې چې خپل ځان سره داسې وکړه نو په هغه حالت کې به همیش yourself او yourselves استعمالوي. امریه جمله کې اکثره خلک غلطيږي. introduce yourself داسې به وي. help yourself داسې باندې وي چې help you. امریه جمله کې object pronoun باندې یوز کړي ځکه subject یو دی خپل ځان سره مرسته وکړه. نو help yourself. In this sentence, the subject and object both refer to the same person. You help yourself.
The subject is you, the object is also you. So in this case, using object pronoun is incorrect. You have to use reflexive pronoun instead. Help yourself. Ali hurt himself. Ali hurt himself. Samana? Ali khpal zan jobal kar. Uska waayam che Ali za jobal klaram. Ali hurt me. Myself? Me. Ali hurt me ka myself. Me. Zakadal the subject or object yaw nafar nade. The subject lepara subject pronoun, object lepara object pronoun. Kachik the subject or object yaw nafar the object pronoun bene use ko. Reflexive pronoun. Dalta Ali khpal zan jobal kar. वो subject object हमारा यह ना फर्द है, नो object pronoun बने use की गए. Ali hurt himself and Ali hurt me, myself बना हुआ है. The object pronoun use. तो सर आप मुझे pronoun के लिए hurts ना एक देख पाना. Ali hurts. आज मुझे pronoun past में use कर. Simple past में use कर. Hurt पला जिधे second form में hurt दे. Past. They killed. They killed themselves. They ashamed themselves. They shamed themselves. For example, the first or second person Possessive adjective न जुड़ेगी. अब third खुदा तरीका था. Possessive reflexive pronouns से तो जोड़े. The first or second person लपार अब possessive adjective डाले self और self और सरावे. Third person लपार अब object pronoun डाले self और self और सरावे. दामे दिले पारा बेल से का कुल चाक सारा खाली their selves हुई. नो their selves पे किनिश्ता third person दे their ने बेने जोड़े them ने बे जोड़े. Object प्रोजेक्ट में बेल कल. Arso kumagala tipi kionishi. For reflexive pronouns come the myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves. अगर structure की वजह से जोड़ कर चुके हैं कालात में. Subject बगोर इचोकते. हमारा object में. और object pronoun पर ज़ेबोर ता reflexive pronoun. लाना खबर था. The reflexive pronouns शुमुंग use को दाखला दा object pronouns पर ज़बानी use को. Object pronouns नहीं इस्तेमाल हो reflexive pronouns इस्तेमाल हो. बाकी हालत की जो subject object हमारा यह होना पड़ेगा. बिल बे subject pronoun object. I think they speak with themselves. दलता चे कलमंग यो preposition रुस्ता पे emphatic pronouns के वायु. यो preposition उस तरह इस्तेमाल को. सही. तो आलता बियामुंग दारे ताकीद लपारे इस्तेमाल. या द alone माना वर्की तन्हा पागा हालत को द reflexive pronouns नवायु. Reflexive pronouns बा अमदा कलिमात पर बल तरीका में इस्तेमालेगी. बल दर्स के मंगवायु emphatic pronouns या intensive pronouns. अमदे ता intensive pronouns पर बेटा हम होई. Emphatic pronouns होता हम होई अमदे ता फर्क पे इस्तेमाल के दे. आगा हालत के बदा reflexive pronoun विच दाखला object हुई. ता object नवी reflexive pronoun बोलते बने हुआ. बे बोलते intensive pronoun या बोलते emphatic pronoun. दोस्तों चिकले हुए कि they speak, they practice with themselves. आगु दखपल जान सारा practice की. दखपल जान सारा object न दे दलता. सही? दखपल जान न practice की. दखपल जान सारा practice की. नो object निश्ता दलता. चा object निश्ता नो दे माना दर चा हुई जान तबखपला तन्हा बल चा सारा न practice की. नो पदे हालत के दमोंगे intensive pronoun या होते emphatic pronoun. Reflexive pronoun और दबेने वाल की. Reflexive pronoun और तमागा हालत के वो चखपला दा object emphatic या intensive बल साथ के इंशाल्लाह होय. हम देते emphatic या intensive pronouns हम होय. चिकन दामुंग दे ताकीद लपारे इस्तेमाल को. न दा object लपारा. Subject Ali and only tell themselves. Themselves. Ali and only sensation. Subject was object बे तंदा का नफर उतराजी की. The beba the them पर ज़माने वो ची themselves. What? Who was in the room?
Who was in the room. Commonly me use کیږي خو grammatically I صحیح دی ځکه که پوره جمله تر دې لپاره وې نو ته به داسې نه وایې چې me was in the room. ته به د دې ځواب مکمل سره کوم ورکې I was in the room. نو I دی دا چې spoken کې کامن شوی دی معمول ډېر ځای نه داسې دی چې هلته د I پر ځای موږ me استعمالوو grammatically I correct دی. نو که ته I استعمال کې ګرامري صحیح که ته me استعمال کې مطلب spoken کې کامن شوی دی me هم ویلی شي شارټ انسر ورکې او که پوره ځواب ورکې نو بیا به حتما I استعمالوې me نشي استعمالولی. نو دلته د سبجیکټ لپاره پوښتنه شوې ده نو ګرامري دا صحیح دی چې ته د سبجیکټ پروناون سره ځواب ورکړې نه د آبجیکټ پروناون سره. Who can answer it? ته وایې چې me. دا څوک ځواب وویلی شي د سپوکن کې دا کامن شوی دی چې me خلک وایي خو ګرامري me صحیح نه دی ګرامټیکلی I صحیح دی. Who can answer it? دا څوک ځواب ویلی کوي چې I زه ځکه که پوره جمله ته ماته وایې کوم رقم به وایې I can answer it. Me can answer it خو نه شو ویلی سبجیکټ لپاره پوښتنه شوې سبجیکټ سره ځواب ورکوي که شارټ انسر ورکړې کامن شوی دی I او me دواړه ویلی شو که دا I ویلی ګرامټیکلی صحیح شو که me د استعمال که سپوکن کې کامن دی بس صحیح ورته وایه.